Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito in Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Ti programa nga napoluan, Dear Manong Nemi. Kada ito di pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawag din yung bagabigat na yung baga oras na yung magaldaw at akalaming sangapada. At padaran yun di pagkasalitaan, ngante padayawan nga iba sa itang nga kuntaway. Di pagkasalitaan ni Lydia nga napoluan. Ti mananakaw. Nakaw. Namadasan nyo ka din tinagtakaw. Ala. Sakay madla makasungbat. Nabadasan nyo ka din tinagtakaw. Baka idiubing kayo kit tinakaw yung kwarta ni nanang nyo. Ano, tinakaw yung kwarta. Ano, papel, ano, lapis, ballpen, notebook. Ano, napang kinagtakaw iti bayabas. Ano, no saan nyo ibaga, kadalaan nyo kit hanyo nga kukuha pa nagtakaw na dyan. Ayan. Sino nga tatagin saan nga mananakaw? Dati takaw pa iti halik. Nakaw na halik. Depende sa klase di matakaw, di ba? Timan na nakaw. Pag-share, ti programa tayo. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Lydia nga napoluan. Ti man na nakaw. Dear Manong Nemi. Dua pala idi ta anak mi Manong Nemi. Idi asawak nga ni Berto. Idi ta itaray ko ti ospital tinauna nga anak mi nga ni Karen. Impaawan ko ni John kini nanang Manong Nemi ket intaray ko ni Karen iti ospital. Gabot ta ininaof ti gurigur na Manong. Nabayagan talo agupaton nga aldaw. Aging ka nakigtutak lahingin Manong Nemi di ba ka ti doktor nga na dengue ti anak ko Manong Nemi. Kas naglurukan ti riknak Manong Nemi sa sinatiina nga di aglulukan ti riknana edi dayta nga namuwak akasasaad ti anak ko. Adela pulos agsardahay Manong Nemi, dagiti panubok ti biag kada kami. Hindi pa ilang damo mi nga nagdana, kini Berto Manong Nemi at adon. Dagiti adon, nga rigrigat mi. No kasano kami Manong Nemi, nga nang ipadagler iti gagangay lang nga balay. Ta siyempre, makinana edak pala iti sidong dagiti katugangak, nagrigat ko nga kinatumunos
jak matunusan ti katugang nga babae. Idinto ti asawak manong nemi awan ti masdop nga trabaho na pasaray ang pasada tricycle, pasaray mapanti construction, pasaray tumulong manong nemi nga agparti ti baboy, partidor, nga iti dayta gundaway manong nemi ket partidor ti asawak. Kada simbre kan na manong nemi nga kumpadremi nga nangalak ang kuwana nga aggadgatang ti baboy sa agparparti nga aglaklako. Idinto tao malapulos ti ornong mi manong nemi taliplipas nga ron ti panaggastos mi ti panakaipatakder ti bugod mi nga balay nga patapay laeng sampay nga kompleto kampay na finish rapay laeng manong. Do pa'y nagyan ng mina, da temporaryo nga ridaw na, da temporaryo nga tawa. Tilayangan manong plywood, iti nang balat, iti talo nga siled. Sakit kastoy manong nemi, ngayon taray ko ni Karen, kanibaga ti doktor, ngagkasapulan ti Dara. Nga may alison kang kuana, kastos manin. Diyan mo ti kwek, diyan mo ti ramidek, ag tumakder ag tugawak. Nagawid ang ngaro diri balay manong nemi kini pakamuk kada tatang kininanang imbag takaroba mi tatang kininanang. Agibit-ibit ni John inubak ti anak ko kagagloko-loko anak ko ket di manang mo. Delikadot ka sa sahad na kasapulan ti Dara. Nanong nemi napanak nag-uutang tapnon di kasta ket adda may ted ko nga kwarta para itipag panaka-espal ti anak ko. Tsaka mo ti ayan ni Berto ni dayta nga oras manong nemi ngam napanag iti pwesto damang Simon nga kadwa na partidor mano. Dito'y ko nga nasarakan. Bandamang banday manong nemi kanang itilago dakar ni. Linsapay. Hintaray ko ti ospital ni Karen. Agurgurigor sang gani. Uwen. Gabatakas dyan taray ko kat dating ke. Tulungan na, Berto. Sa pulang ti Dara. Sumapul ka iti mga itunar. Kadong nga ti Red Cross. Kastat kunada. Tapno makaala ka ti Dara. Kan makabuka na umutang. Tika sa pulang tayo kwarta. Para nakagastos na niya man paggastusan. Di ko na matanakan bakit mga sinapo Diyos. Panubok amin na ito eh. Malasatan to'y amin dikiti ang panubok. Kinunati asawak manong nemi akas panang patibkar na kaniyat. Nakaremedyo nga ron ti asawak manong nemi ti Dara nga nilison kani Karen. Tidak magig. No, da kwarta. Ito, nangalam. Inutang ko kini kong Madre Simon. Mano, akong pagtanagam. Basta at lumano man ti magastos ti anak ta dito. Ada, kasapulan ta. Adun sa din ti utang ta kini kong Padre Simon. Talagang adun. Kasunong pa yung makabaybayat tayo? Mga asin po Diyos, Lydia. Basta kararag ka. May espalda anak ta. Tinaon ang anak ta. Malasatan ti amin di kitoy. Ori ta nakapalaytan. Numampay-sampay nga. Na kompleto nga sampay na finish. Nagrigat kami ng tikas nga bihag. Basol ta. Ha? Saan ta nga nakasagana? Namamuha lang sa servidura. Didinto ta siya. Pa extra. Saan ta nga papasulan ti bagbagita? Aman na ta saan ta nga rin nakasagana. Tanong ko man nagbasa ka, kad nagbasa, kad nagraduar ta ngagpadpada, mga obisina ka, kad mga obisina, di na isagana ko mati amin. Dadanta ko mga dagos na pindas ka balay. At da kwarta nga nakadeposito iti bangko nga nakasagana nga kautan ta just in case of emergency ako na dagas to eh. Nim, tilayangin nalpasing nga na tayo tawan remedyo na halidya. Dito panunutin. Okay?
Basta saan ka nga umabit ka ni Apo Diyos. No adaman ka nga mapasamak ti biyag tayo. Saan mo ko mga babalawan ti Diyos? Saan na tayo ngayon ti panubok ti Diyos? No saan tayo kabaylan nga saranten. Dito yung unay manong name ti pagyamyamanag ken pagbilibilibak ken ni Berto nga asawak tanabagas dagiti balikas na. Prinsipyo na ti biyag manong nasaan kami ka na mapukahon tinamnama. No anyaman ti arapa may patauden na. Babaen ti tulong ka no. Ni Apo Diyos. Sala ka no. Dudigat talaga nga pepeso. E pagpindasan na manong name na ispal ni Karen. Ngayon mato ti kastos mi manong. Amumuten, tikas to nga kaso kat talaga nga kwarta nagbanda. Nayawid ko ni Karen, manong name dito balay, kat dito yung nagpapaungar, kat siyempre, agawid, no, makalagip ti asawa, at dali kiti kondaway nga rabing nga agawid, at daman kiti kondaway nga parbangon nga agawid. Papapanan nyo aya, kini kumpadre Simon. Kita ka magsursur nga agatang ka na kiti baboy. Sami parchen. Sami lako. Supply mi na kita dumapay nga tiyandaan. Nukasta nga ato ti magatang mi. Ato di kita maparti mi. Kita hanggang singsingir. Ama na. No, da mga bingay ko karagiti maganan siya mi. Ikisay na di utang ko. Sa adama dito kuhin ka. Kaslaita o. Detoy. Wapay. Adoonay Anang adoonay? Dakal sa unay detoy. Greklamo ka. Di ka tagyaman. No adoonay. Sige. Pagkutuan da. Ano niya? Doon ay ko nam. Kasano lang ito pa nagganan siya yun, ta? Ado ti dagdakwan nyo. Kasta, ti kasat. No mag-asatam. Talaga mayan. Guduam na ta. Kwak na ito. Ano nung ngor na ta? Hindi mo bagay kaya tituwak umaw ti dakkel. Hindi gudu ay tapos nung basit lang di maitid kukin ka. Kaya ano nung tungarod? Agad just in case of emergency, agad dadawatan kanya. Aging ga manong nami nga impas nga konti may katlo nga anak mi. Nga iso da ito ay manong nami ni Jenny. Kung nakiti asawa, tama na. At dan ni Karen, ni June. Kaya dapat ni Jenny. May isa pa ay. Masulog siya kaya ito. Basta paligay ako. Gabotasan nga manay manong nemi itiginastos ko nga da kaniyak para ti paragpas kay ko ka nagitinigatang tinadumay kasapulan ti maladhaga anak mi. Awmat ni Berto. Nga bang dawatak ko ma, tinayon ti kwartak. Ini panangurnos ko manong nemi ti pagpanpenan ni Berto. Nakiktutak. Kwarta. Ada idul-dulin ti asawa ka kwarta. Kahit nakading asawin. Nga talaga nga saan nang idadad amin nga masapsapulan na. Gabot ako sidorak mo, no apin nga ado. Gagangil at itad na kanyak. Nga namnamain na nga sa pulak, ngayon na igroceria. Kan igatang ko karag na dumapay nga sa pulan. Idul-dulin na. Iloko dito yung Berto Idul-dulinan na ka. Bang aman. Talae. Rasang ko wala namin. Magibati ak basit. Sit-siti ka nagtasawa ka. Nagidul-dulin na kwarta. Hanitil amin kanya ka. Takawag mo Dito ko na panunot manong naming ang mga open iti bank account.
Urenagan ko laeng. Saan ko ibagbaga manong name iti asawa. Wen, in deposito panong name inalak nga kwarta nga iduldulin ti asawa. Timbatik kritika sa pulak manong name nga kwarta. Nadada kiti kundaway manong name ngagpakada ti asawa. Pamanam? Kamsa di kagayan. Apa di kagayan? Kahit sadya nga, agsapul kami di. Gatangan mi nga baboy. Sa alangin nga baboy. Baka pa yan. Saan lang nga baboy? Ito parpartyon yun? Baka pa yan. Saan kam lang nga bastag partin? Ano nga ron? Gatangan mi, sa si bibiyag madlang ilako mi. Awanan ti adobay katrabaho nga parpartyon mi nga ilako mi karne. Si bibiyag nga gatangan mi, si bibiyag madlang ilako mi. Kastamat ng di baka. Nagbali na ng komersyante na ito asawa. Bakit? So, ang pagdanagan. Aguni ka lang ganyak nung masapul mo ti kwarta. Tapno di kasta, kadada gastusin. Pinitod mo aming ganyak kami. Hindi mo kahit ngawatan. Hindi magkore ka. Nalagip siguro anong name iti asawak, titultulin na kwarta. Kapan na inikugan sa nagsublitean ko. Kinisayam ti kwartak? Kinisayam nga niya. Sino ko mga rod? Nusa nga si ka? Imposible nga da nang sarag ti balay tayo? Kat naalada na sarakan ti dulduling ko kwarta? No man nanakaw ko mga, apag hindi na inalamin. Uno nang ibati pa lang, kasta? Nagnakaw mo data nga man nanakaw, damang ibati pa lang. Awan. Kasi man o. Sapoy. Delikado na ito eh. Madiman gayam nga pagkidulinan dito'y balay. Sigaman nga minapit di buhay bangko. Patsyam damang ko. Aging gama nung name nga nagpatrabaho ti asawak. Kinumpleto ng ti balay mi manong. Uwen, saan lang sinsinanan nga balay. Gabot ha, nakompleto manong name nga napalitadaan, ay kanti tiles, marmol. Uwen manong name napintaan, naaladan, napintaan. No, adari kita lumabas manong name mapawaw da. Wow, Lydia! Kumadre. Kumadre! Ay, kaslaman la, jak na pupuotan ka kastoy ba't ng gaya, di ba layo, nabay gaya mga jak limabas dito eh. Papanamaya, nagkumayanta kasinsin nga Silvia. Nabay kang sana nagpakastoy ah. Nagpitis kayo man di ba layo? Abay, nag-abroad din na kayo mo. Trabaho na. Gadgatang ti dingwan. Pasaray mapandadya kagayan, mapandadya sa Bella, pasaray bumalasyo da mapandya ka Line Island, negosyo da. Para duwada kayo ni Compadre Simon. May panggarotong sta. Isa po. Pintas man tibiyag yung sta. Gigangay na no. Ato magatang da dakal ti maganan siya da, kita adumot pagbibingayan da. Kaya umat sa baling kalikagom ti asawak no ti mang kumpleto ti balay mi. Ano sumar no ita. Baga madamdama kakotse kayon. Ano mi kumatikotse? Una siga kita kumusta? Kastoy. Agay awan na kanagit anak ko. Amoy mo tin ko start kadarakil na kita naparmi. No sa mong i-concentrate mga iwang nga dakwada ka talagang wan. Kaya damat naganak ka nga kapsat mo. Ano, tulong damat. Katagpaspasya ka kumamit, agpaseksi. Wag ano, adoy ito, gatagong kumakarag iti arwatam nga branded kada babag ka matag mula.
feeling rich. Kaya natin nga balayo, kaya sino kumadasang nga magabak ng kaya, nga saan nga mabag nga saan kaya bak ng kuma. Narigat mat ano, ang mga no sa undong tao nga nakarakas lakla, nakaraman nga bayan. Tikit na panunot ko manong nemi imbagag iti asawag nga mangipasdag kami iti sari-sari store. Sige, kinunana. Nga saan lang namin pinsanin manong nemi nga nakaalaak, masarakak dagiti duldulin ti asawa. Adam pa nagduwa-duwak manong. Nga kaslaga makakakmat amang palutpot iti asawa. Hoy, kaya napod nung naman nung nemi no adda kastang maduktalak ang kwartang ituldulin na adda dagiti gondaway nga alak amin. Tapos no dinukonain nga siyak. Kuno ataban na latabot nga sa di pagpintasan na adda nga palutputan no ko. Mabangko yung mangbangko manong. Kinapod nung na katsak pa napadasan tinag-withdraw. Kadagit ituldulin ko ti bangko. Just in case lang. Kunak, no adamanin emergency. When manong name iti pagpindasan na nagbaling na nga salon at dagiti anak ko saan na nakas idi nga nadengge ni Karen. No adaman gurikor da, gagay lang nga gurikor, asjay, agasak man nga dagos. Aging gana ipasdeken manong name iti sari-sari store. Sari-sari store kunak, manong name nga pinagbalin na matan nga mini grocery. Sari-sari store lang, tibag kang kaberto. Ang magtanagap. Siya pag hindi ati mang-supply kang ka, karagiti tagilakom. Hana? Naglako ka pa yun ti bagas. Bagas yun. Amin nga kasapulan na giti, kasapulan di tao. Manibod pa nagluto. Okay. Ano't masapul mo nagluto ka? Kayo. Uring. Ikitay gas range. Panabay. Panagluto. Ikitay rekado. Okay. Panagluto, bagas. Kompleto. Panabay. Makaambukan, no? Anat among nga isarek mo. Kaya ito'y mini grocery. Manong nemi sinuplayan nagpeso ti asawa. Iti damagag numano iti bayad ko kada iti supply na. Ilakom pa lang muna. Kinto na mailakom. So pagpulikusam, numanot balor na. No, tapaglakwa mo, kada pagkurangan di kita, ag inventory ka man, isumat ti gatangem tapno masukatan. No, kumaan na ibus ti sa nga pulo nga kaban nga bagas, di kumatang kaman sa nga pulo nga kaban nga bagas, iso iti sukat mo, iti nalakaw. Kasi that's business. Halaga nagbalingkan sa talagang komersyante na halakay. Kaduwag datatang kaninanang manong nemi nga mga ngas asikaso iti mini grocery. Adamat amin na kita lungan nakmi manong nemi ti elementarya kadayjay. Nakagatang mutten ti asawak manong nemi datay kurong-kurong. Kaya nga nagbaling nga naikan na ti didong na. Tricycle ko na kuma ang yung lawlawang yung tricycle. Inagmukmatan din nag-drive, banong name iti motor at amatil lisensya. Kadeta, so pagluganan di kita anak ko nga mapan, itulod ko ida ti eskwela. Sa ako mapan alain ida. Dito pa kurong-kurong marong name iti pagiluganak, kada kita mapangkugatangin no ko. Dibaga, daksan na manong name. Kat napasamak, iti pa nang ipadamag na kanya. Juan manong, nga ti asawak kan nagidudua akakaduwa na manong name kat tiniliw di kiti pulis. Nini. Apa yung nagdir manong name? Tiniliw di kiti pulis.
Manong nemi na panangadagos itayan da kumadre Merced nga asawa ni kumpadre Simon. Kumadre, pudno ka tidatamag? Pudno kumadre. Ito ti pala ti bagbagak kini Simon idi. May sardeng ng terarabidan da. Ano tiket mong sawan? Saan dalang agkat-gatang? No tiket agtaktakaw da pa. Anya, dagiti man nanakaw. Di ka maawatan, kumadre. Di ka lang makadlawan. Kadawan awan ti agatap. Awan ka di panagatap mo iti asawa. At damat angim awan ti tured kong nagsaludsud. No pangalalan na tado korta na. Huwin, sakit nagdakkel ti pakakitaan. Da kami ngay. Awan ti pakakitaan dito eh. Yung ti sabaling ang lugar. Dapekit din sabaling ang pamilya at asawa. Ngayong balay na. Baka kastamit ni Berto. Anya? Baka damat pamilya na sa di kagayan. Uno sa di Isabela. Uno sa di numa papapananda. Diyak patsin nga marami di Bertoleta. Sa bagay, no mo nang ornungan ti kwartahan na agad. Naornong na. Ngayon din na kahit nga ornungin kas pagarikan, tayo chicks na. Abalik na kasya. Anang orti plano mita? Di mo man tulungan ti asawam. So ka gumrubata, kitsi ka di ka umay. Aman, umayak bet. Manong nemi di mawat da iti panakapian sa dagiti talo. Siyempre da madagos nga abogado da manong. Nakapagpiansa da manong nemi ket nagawid ti asawak dito balay. Nakapagpiansa kay lang. Ngamsa nga maturog ti kaso. Madengig to na nga kaso. Kaya mapanagnakan nga talaga nga nagbasol kayo. Kasanon, Berto. Ano nga nga talaga ti mapaspasamak? Punto ka nga nagbalin ka naman nanakaw. Awantan yaman na rito, Lydia. Ikatamtan yaman na panagtanag mo. Nalang ti abogado mi. Abogado yung naman nanakaw. Tagiwat mo. Berto, pulos pag-arupin nga nasumok mo ti kastoy. Papanan ako mang di mo sumukan. Tirigat ti Baragbiag. Tika doon nga utang ko kini Mare, Simon. Saan ako nakakapagkadkad? Pwede baga na nga makikaduwa kadakwada. Sige, Jay. Nakabayad akong ti utang ko. Nakabalay tayo. Dati mo ti balay tayo ah. Napapintas ti balay tayo. Kada nagpuunam nga negosyo mga mini grocery. At tapay ornong mo ti bangko sa gani? Ha? Amok matkat nga sikat bang taktakaw ka lagi ti idulduloy ko a kwarta. Imbangkom. Nakita na minsan ti libreto ti bangkom eh. Sigaman ka hindi mananakaw. Sama ta? Ayan na nga saan? Taktakawin na giti kwartak. Kwarta mga tinakaw mo? Saan nga kwarta tinakaw ko? Diyan na kagatangan na. Suday jay. Manong nimi kabot tinaing abogado da kan nakurang te ebidensya. Manong nimi. Nalusutan
dagiti talo ti kaso da. Ngem, addan markada manong nemi ka dagiti pulis. Iso ka nagtal na ti asawak manong nemi iti tinulungan nak iti panagnegosyo iti groceria. Naging ka manong nemi iti may sangal daw nagpakada ti asawa. Papanam? Kada papanami ka na pare, Simon. Sus. Baka no, Berto, nagkanta na ka na tayo. Nukas kasanulaan kita, nagtuloy-tuloy na ito negosyo. Kita siyempre, adainal daw nga maganan siya. Hanggang matagdakamat iti urnong ko di bangko. Agpulpuligos lang iti punan. Ngayon mo idi. Nga tiganan siya, iso ti, may hala ka na kasapulan na kita anak ta. Kasapulan tayo. So nga, noan niya man ti pampanunotem Berto, sabon ng itultuloy. Sikamat. Napampanunotem magbagan. Akong pagdanagam. Nakalusot kami, nalaing kami. Anya? Skut. Nagaramit kay kadimanen? Tagtagari ko naman. Tanya ito pagkasapulong ko matatak kila kwarta. Tagtagari, mabaling ka di. Sumahala ka. Ageng gama nung naming kalpasan ti talo nga aldaw sa bali man ti bimtak nga damag nga nakairamanan ti asawak manong. Natiliw da, gag-hold up kuma iti bangko. Diyos ko, anyamat ni Berto, may sabot ka na giti kakaduhana. Dila na map-mapnek. Siyempre, manong nemi, nagdinamag iti lugar mi. Kung naninanang kanya. Saan mo nga maanawa, tingiwat, nagiti tao, taglawlaw, Lydia. Nanang. Nga ti panang papintas yung ano ti balay, yo, kat tinaktakaw. Ti punam ti groceria, beni grocerim, kat tinaktakaw. Nagiti adamin ka na kayo, kat tinaktakaw, nabakir yo, kat tinaktakaw. Saan nga tamat? Ano nga saan Saan nga tamat? Sa amin na tatamat kwarta. Ano kwarta na? Alam ko mga kwarta kada umpag sa pulam. Ita. Baka nung saan nga malusutan pa iti asawam. Nagrubatak nang. Pabanam. Inagjilaon yun. Nagdanon kami manong nemi kani Kumadre Mildred. Ida pagbaludan manong nemi ti pagprinsya ti laon yun. Agrama mateng kini Rita. Taluda nga rot manong. Dagiti tres musketeers kunada. Dagiti nagtaktakaw idi ti dingon. Ita sinerek na ti bangko pinadas. Anat na pasamak. Binalaging idin di asawak manong nemi nga mapnek kumaan ngam talaga nga sada nga mapnek. Hindi makasarita kundi asawak. Binalagang ka idi. Ingawid ka idi. Nga manatangkin ti ulom. Nusay ka ko mga simursurot. Dinawaya ka ko maitangasangin si babalod. Nawas magaligan sa aming malusutan na ito ay. Saan mo kumaway pa yan? Tigitan nagda. Ganda nga kita. Adam, panmanahirham nga negosyo. Napikumamit saan nga iba gani kita tao nga amin-amin nga taka na tayo kat tinaktakaw. Bayam na tarili tao. Kasanun no, guyodan na ti balay. Kasanun no, guyodan na ti negosyo. Sabi ko, maguyodan na. Kat, awan ti magdanagam. Nabi ko maano, nagbalegi kami. Sakam na tiliw.
nga nagastos mi kuman, tinatakaw mi noon na hold up mi. Ang kami mat nga nagbalay di kampay pulos na kaigam di kwarta. Natiktikan na kami. Hindi hold up ko namin. Hadagamin pulis, di ko nagtibang ko. Bagtawan ti na masama ka nangit. Hold up. Ko namin da kami matatinang yung atot ima na. Hindi ba gana kiti pulis ka dagayam ti nalawlaw mi. Ay, Berto aya. Nakaraman ka laing nga napadasam na minsan tinagtakaw. Intultuloy mo matin. Sige. Niso da ito di kasat ako pambalin. Nasaan mi nga malusutan da ito Agdahit kami ti pagbalutan. Numanong atawan nga ikaro mi amin. Ang tangay, ang kami ba't nga nagbalik Dito lang no ado di kiti may erwar na dado mga kaso kontra kada kami. Nakumbiktaran da kiti talo manunemi. Kadidi da ibaon da idan iti Montilupa manunemi. Nagsangit nga nangarakop iti asawak. Nagsangsangit ba't piman na kita talungan nakmi manunemi na maawatan dan ti amin. Kati amada kat may balod gabot na holdaper gabot naman nanakaw. Dahil tapay nukuha manunemi ti pakiapaan na kita anak mi ti eskwela da. Gabot ti bagbagada nga ti amada katman nanakaw. Pakiapaan da, siyempre, tasalakdiban da ti amada. Kabota para kadakwada, manunimi kat saan nga mananakaw ti amada. Para kadakwada, manunimi kat saan nga tinagtakaw, tinaggapuhan, di kiti ikaw kawis kini paponin. Gabay na panagnikanin manong. Gabota, maibalutan ti amada. Inarakop ni Berto dagiti anakbing manunemi ket bidili na ida. Agsingsingpet da, tulungan dak, nga inada, ipasnek da tagbasak. Ta, agsublinto kano. Agsublinto kano. Nga manunton titawan tinauna. May kadua kan inauti. Numawayawayan tukas pagarikan ti asawa. Namin duha lang manunemi nga nasarungkaran mi ni Berto iti pagbaludan ni Jamonti. Nakanig di sumarasarunong nga kundaway manunemi. Slaw matindi damag mi kang kuwana. Kadakwala. Kinapudno na manunemi ni paring Goryo amay sa kadakiti kakadwada na ipadamag nga natay ti unag ti pagbaludan. Imbag ate na yawit ti bangkay na. Pininto ni kumpadre Simon manunemi sigon ka ni kumadre Mildred may madamdamag na nga pasare may iraman kadakiti rambol. Pininto tao madamag ko iti asawak manong. At then, nakita anak ko iti high school manunemi intultuloy ko latamat iti dating nga negosyo. Pinagpuligos ko manunemi ti puunak. Ninayunak pa ikidi manunemi nangalak iti kwarta iti bangko nga indulduling ko nga tinaktakaw ko manipod kadag iti iduldulin ti asawa. Napadakkel ko manunemi aging kana nasa alaengan manunemi nga mini grocery iti negosyo. Agpapautang akpayin manunemi iti 10% nga interest.
Inaldaw manong naming mapanak agsingir kada kitay agtagilako kada kita tiyandaan. Wano at damat ten ba unik manong naming nga para singir. Huwan manong. Aging ka manong naming iti may sa nga rabi nakigtutak di ba gani Jun. Nga dakano sa nga ilik. Siyak ti may tapasyaran. Wano ni manang mo. Kinunak manong naming. Tada idin iti second college ni Karen. Si kamat ti bagana. Ni Tata Imong. Tata Imong ko na. Unang. Ay, marati silat ko. Ni Imong nga talaga. Ni pagarabim. Lydia. Apa hindi at pasapon mo? Eh, umay ka masyara na. Saan nakabalasang? Si Bibek ti asawak. Ano ti pagbaludan? Di damag mi kita natay kan, balo kan. Damag mula da ita. Unang ita pati sika kinawon sa damag mo. Mapangkulang sarong karan, damamok tumatlang. Patsim ka di pa lang agsubli, mawayawayaan ti asawam. Di damag ko agad mo si Bibiyag pa lang, adun tinakairamanan ng anomalya di pagbaludan. Manay-nayunan nga manay-nayunan ti panakaibalod na. Dumaktakil ti kaso na. Pasaray maibartulina. Ay, itan ka, Lydia. Pumanaw kan. Sa anak nga balasang tapno paaramak. May sakan nga balo, sa anak pa nga balo. Kanuri balo ak. Awantot pa nga sukatak ni Berto. Lydia, panunutem. Kasapulang ti agragsak. Awan sa sarbidata. Panagning-negosyo nga dut makorkwarta. Apay umanay nga pakaragsakam ti kwarta nga magangga na siyam. Nagning-negosyak para ti masakbayan ni kita anak ko. Siyempre, agkalis tumatin John. Santo sumarunungat ni Jenny. Kata, ada nga mangtulong ka. Tulungan ka. Yan tangat adamat negosyo sa masakabalo. Ang problema ko na kita anak ko, kapot mawatan da, nakasagahan na dang umawat, nusunuan tagbaling nga may kaduwa nga inada. Imong, awan tot maoray mo. Pero markan, nagawit kan, saan ka doon nagsusupling. Timakder manong nemi tapno turungan ng tiri daw, tsaka mua, no api nga si Muro tak. Itulod ko nga taa. Kasi siguro, ito may nakpaspasyarin ni Berto, kat nukasta nga pumanawang ka. Itulod ko aking gana tiri daw. Di makadagas manong nemi, di asidag kami tiri daw, biniglanak din nga inarakop. Uy! Imong! Kasto ti kasapulam. Amok mawaw ka. Patalak ayop ka. Aray ko. Opo. Tinumang na. Opo. Tatamagon ko naman. Sa mutong ulitan. Yamang katasang ka. Mangayap ti polis. Tapapulis ka kuma. Atem ti drape. Tararamidem. Pumanokan. Kinunak manong naming kusay ko naman. Urelan na nairuar nga tatulid. Saan ka doon nagsubsubli, loko? Kinunakin balibag kong diri daw, mano. Nilakit din ka mapaspasamak na kung nagtinakim ko, mano. Idada ko niti silid ko. Kinapudno naman ng name pasaremat mapampanunod ko dayta. No kasta nga daakon nga gidda. Nga lalay titurog ko. Pasara mga alak, tipungan, manunemi, nga rarakupak, nga kaukawilin. Tamailiwak, siyempre. May saklang tao. Kumusta nga tamat na nita ni Berto? Berto, amo ka narigat tag-ikaro. Nga marumay laing ikarom. Gabata talaga nga nagpasol ka.
Ato di kiti mangibagbaga manong naimi ngano anya nagkapuan iti kwarta nga ginastos mo. Kat kaslam, saan ka na siya ti pagtungpalan na. Bagada manong naimi mangmangig ko baka no mapasamak tong mauram kano ti balay mi. Diyos ko, gusto nga karkarigatak ti agananan. Kang ganayon ko bagbagaan di kita anak ko. Ngano day saksak da. No saan nga masapo di katenda rin saksak. Di dalikan manong naimi nga kanayon nakaklus no makaluton. Katulong mi, katulong mi manong. Kastama tiniti groceria. Nakanan natak manong. Ken dubliak manong naimi ti panaka ibalunet, panaka itrangka. Ti rawangan ti groceria. Ti bagbagada. No tinigan ti puunan kad nagkapoy ti naktakaw. Baka takawan da kanumat tinagyan ti groceria. Pati siya. Nang balinak aman na nakaw manong. Sabi ko na. Kaya tinaktako ko ti kwarta ti asawag no kasta nga adamadugtalak nga iduldulin na. Tinaktakaw ko nakata. Diyak matipakadak yung kuwana. Nakawag sa ko i-deposito. Diyos ko. Noon yaman ti pagtungpalan ti amin. Ibagpakasi. Saan kami nga kumanga may ramraman kadagit anak ko. Nga madusa. Iti kinaman na nakaw ti asawak. Kaya di pa nagdusdusa na iti pagbaludan. Kompleto ko mga may karon na. Tapno di kastakit. Madulasan mo tinagan na. Yung sa bagay, manunemi, ore makarwarto, ti asawak. Kaskas di, nga ti birngas da aking kuha na kit timan na nakaw. Intol-tuloy ko nga rod, manunemi, tinangasikaso, tinegosyo. Ado matlata sa alangan ni imong manunemi, ti mang sulsulisog kanya. Tano kasta nga magagatak mat manunemi, akit pumasyarak mat. Garwatak mat nga nagpasyarak. Ado rin kiti mang dandanon no kanyak manunemi, iti pagpasyarak. Hi, Lydia. Ha? Kas ka lang balasa nga. Nakapibindas ka. Sige, gayam, Fernan. Bagta malasin na. Kasi kung namatang ka ang mga lasin mo, kaya nakasiksikat ka. Kumusta ka? Gustoy. Among diya dati ti high school, pakayayatak din kang katinalimid eh. So, ako talaga bagbagam. May kaya nagbiryanta. Liplipas ko. Umay ka hindi. Hindi ka man nati imak man. Kahit ginuyot. Kasi mga surat akmat lata. Narignak tinalamuyot ka na bara manong naming at akulap ni Fernan. Lapang kami timay sa food chain. Nag-order. Di ka mailiw. Tila bagbagam. Di ako sulisugan na kasta Fernan. Sulisugan ka kaputa. Alis to ka masulisog. Amo ka mawaw ka. Nakapimpitas ka nga talaga. Takas ano nga saan ka napapintas ka na pagpapintas mo. Nakasaysayang no. Awanting mga malamang nanam ka na kitilips mo. Amo nagabay ka kay ni Karen nga anak mo. Kas lala, manang na ka, di ba? Huwag gayam. Graduate na ni Karen. May sabi nga tawan. Di lang maminano niya. Manumot nga tawan nga nakabalot ni Berto. Tsaka mo, tsak pampanunutin eh. Kasta, kat manumot nga tawan nga awan nangarakop kin ka. Awan na nga kakin ka. Awan din nga prosken ka. Ano sa silbi ko matikwartam? Nusan ka nga gragsak. At tuyak. Nagsagana magparagsakan ka, Lydia. Ay, oran niya't araramid ang Fernan. Di nak masulisog. Simurot kong kanyak.
pangrugyan daytan. Pinugustuhan ka lang. No, baka no madamdama. Isarek ka ti hotel, mayat ka. Gago. Na, malpas lang nga biryanda. At ako tsek, amok ah. Aglungan tayo kotsek. Mamanda ti paglang liko. Lydia, agragsak ka men. Ano sirpin ako matiwayawayan? Si asawa. Pangawatan na kanto ni Berto. Siyempre tao ka lang. Hanggang anak ka mo paragsak ti kwartam. At dada kita anak ko mang paragsak kanya. No pagkita ti singpet da. Kanlapas nagdang basa naragsak ako. Tiyak kaya nga maikat respeto kanya ti kita anak ko. Maawatan na ka kita anak mo. Siyempre masapul mo. Si Bibiyag pala ti amada. Saan nga makarawar na kaya Tidamag kita, kang kanayon nga may iramraman ka na kiti kaso, gulo iti pagbaludan. Duwada kini Simon. Imbaga ta na tayo di ka duwada. Nagiti man nanakaw. Manong nami ure anyat araramiden idi ni Fernan pinagusto klaing na pinagmiganda kami. Kalpasan na pinanawa ko. Igawid na kimnyagwag tenga. Agpilit tinumpak. Ladobliang pay. Na yun natin parang tumpakin ka. Dahil ka maalukoy. Iti na siyata pumuspusan. Baka maalukoy ka. Babayan ti pa ng sambot nung maramit Fernan. Akit di ka pa ilaeng mo. Kasi ladyak amo nga. Agbali na karitib ka. Wala nga maawatan na kanto ti asawam ditakan. Napagradwar ko ni Karen manong nami. Naipasa na ti board na aging gana nga nakastreka ni ti trabaho. Sumarasarumatan ni June manong nami agradwar. Kaya dagigay kong daway manong nami agsasango kam nga mangan. Kat siyempre, no dagigay kagadan kam nga mangan. Mapagsasarita kami ti may panggap iti amada. Mapantay ito sa rungkaran. Barbaring ang tapay lang ti amayo. Kaya mapalubusan pa ilayan niya. Umawa ti bisita. Dati amoy ma, awanin ni Papa. Anda, api ka din saan. Api ko mga awan. Ma, nagyaman kami. Ideal niya. Iti parang supporter mo ka na kami. Iti ko likodan nga awan ni Papagit. Adda ka. Sana kami nga baybayan. Happy ko mga baybayan kayo. Ako man ti problema. Gadapo at damat kastusin nyo. Sa tirumbay nga gamang gata kayan nagko kapot na nagbaling kayo na singpet. Dapas nang ti panagpasayo. Ero na ni. Sumaruno kan tumating ng tropos, engineer John. Barbaringan na may roar kong tumati bird ko ma. Ketsi ka Jenny. Nagbaling ka tumating accountant. Sama-sama tayong nurse ni manang mo. Uwan ma. Ngim, sa alat na kamaniklikan, sa udig di tao. Mabahan nyo lang talaga tao. Ano yung pagbagadaya? Mananakaw ka nun ti amami? Nga, tinaktakaw ka nun ti imbalay tayo kada nagpunan nyo ti negosyo. No kaluad tayo pagbad, isibrok nga wado kit nagkapo ka nun ti tinaktakaw. Saan tayo ba't nga nagtaktakaw? Saan nga na dapat ti panunutan nyo? Ma? Sabi ko man nagtalinad kayo nga tibker ka naglisulisog. Yung nakas pagarikan ta saan yung umainteran tirik na yo. Maawatan na kayo. No anak ko. Diya kaya't ngaliputak tama yo.
Kanya kaya't nga mapukaw ti respeto yung kanya. Nopay ko na yung nga mawat andak. No kasta nga, adak iti nga harap ti sulisog. Tumagad ka tumagad. Kapot tadyak balipatan ni Apo Diyos. Tadyak kaya't nagbasol. Nagbalil na nga ro din nga mananakaw ti asawa, kalpasan na. Agarami dakpwede saan nga nasiyaat. Nakapag-graduar ka na dante trabaho di kita anak ko anong name ka na dapayin pamilyada. Ni Jenny manong name tiniitipon kaniyak agraman ti ka manugang ko. Kanti tuwa nga apo ko ken kuana. Kaya't mga sawen manong name agap apo ko akon. Ni Karen talo ti anak da iti asawa na. Ni June, talumet mano. Sa ni Jenny, dua. Sa milatama na malaplipatan na ni Berto mano. Basta rin kita kami kini Comandre Mildred. Comandre, kumusta? Kastoy. Ay. Ana, sino katam? Insukot mo kini pare Simon? Mapanan na ko mga rod kita. Mailiwak met kumadre. Ang salawanan tinamnamak pa nga makarawar ti asawa ti pagbaludan. Baka madamag kundulayan nga tatayin ni Suna. Kapag may iramraman na kadag iti gulo. Katsi ka, asunod ka na dinamita. Di anak kong inaudi igraman ti manugang ko, kanto nga po ko. Di ka nangalalat ti ka kasukot ini ni Berto? Saan, Mare? Imposible mata. Nagbali na ka na po, no? Aging ka manong name iti tadumteng iti sa balya pa nagkasangin ng Berto dati-dati manong name nga celebraran mi. Natipon-tipon kam amin di ti balay, anong name, ti pamilya ni Karen, ti pamilya ni June, siyempre at dato may ti pamilya ni Jenny. Kini may sagsaganan ti amin. Wen, kantaan mi ko man manong name ti asawa, nga dan ekwadro nga ladawan na manong name, nga iso iti us-usaramino ko nga no kasta kag birthday kat kantaan mi. Kini ada makaringgol iti tiruar. John, kanaman na dyan. Adan sa gulo tiruar. Napan, di ko na. Ma, adan ni Papa. Berto, happy birthday, Berto. Iya mo na. Lagi nga celebrahin yung birthday ko Papa, anak ko, kayo. Inyama mo, dagit anak ko manong name, dagit manugang mi. Kan kastangot yan siyempre, dagit apo ko mi. Dagit apo ko mi manong name. Kasla sa anak pa ilang mamati. No kasta, nawayawayan kan? Hindi ko mapailayan nga. Ngayon talaga nga sa anglat na maliklikan mo, iti unig ti pagbaludan. Adalat talaga iti gulo, adalat talaga iti sulisog. Kahit ni paring Simon, nagkuya kami. Nagawid mo din. Kasalungan itan. Kasalungan itan nga niya. Ada kabalay na. Hindi ko matrimil-tred. Hindi ka muna. Basta ko nakangguan na, no, at problema na, mas nagtulakan niyak. Kitsika, sino matinang sukat ang kanyak? Saan ka pulos ngayon sukat? Berto, happy birthday. Hala ko, sige, kantaan tayo ng tamayo. Dito kang tugaw. Ikatanda na doon, ikwadro nga nadawan ta dito kang nagtugaw. Kantaan da ka, koronaan da ka.
No addaman di kita naragsak nga gundaho iti biyak mi mano. Kasla bilang ko nga na ti kararagsakan, kadagiti amin nga naragsak. Wen, edi kaaldawan ti kalay sami kung kumangem, gagangay lang nga kalay say, so gagangay lang nga ragsak. Ngem dahito nga pa nagsubli ti asawag for how many years manong naming? Birthday na, ket siyempre, nagmaris rosas de di grabi iti silad mi. Na pan nga namin pinsan ti iliw ko ket iliw na. Iti nabayag kinapaot na nagururayak manong nemi nga saan kong inaramid ti kas tinaramid ni Kumadre Mildred. Namin pinsan nga naipahan ka rin nga nagpatnan. Kabigatan na manong nemi adda ni Pare Simon. Pare, kumusta? Yung bagay nakasasad ni Apo Diyos na naikaro yung matlangin tinagbasulan niyo. Hindi ko mapailarabing umayak. Nagtarusak iti balay ti kapsat ko. Kapay nga, iti kapsat mo nagtarusan. Kalpasan nga namuak. Nadan sa bali nga lalaki nga kadenden na ti asawa. Kaya mo sa wen, italangan na mo saan nga nidandanon kang kaidi, di ata ka di magbaludan. Saan yung bagay ka kumadrata, nagbaling ka nga na pudno kay ni Berto. Natamatuan iti pagyapit ko anak, itilikodan nga duman iti timang sulsulisukan niya. Tanang namnama kami nagsubli ti asawak. Nasubляна na kami. Ano ka sa'yo, ti kinasiyat mi, di mas itan ti kinasiyat mi. Itatag sublisunan. Nagasgasat ni Berto ng mitisyak. Ala, sabi ko mata no, kaskasano lang, agad kalinting ang milata nga legal nga asawa ni Kumadre. Kaya papanawon na dyan kadandan na itatap, no sikat, ipasang bayan na. Ang tangay, sikat sabi, takimpundar ka na dyan nga balay. Pagtalawag isoda, saan ko maawat pa ito asawa. Gida-gida nga anak yun. Sakti ka nunungan da. Nanumbing mo na nga pagtalawag dagiti dua. Katsyak, tagdaya dito bukod ko ang balay. Kadanak ti burdak ko. Hindi mga asawa, mga alakan tumaten ti asawa, kapilitan na. Ano yung itatitrabaho ka ni Berto? Subyanan nyo ti kwa? Subyanan mi ti gatang ti baboy nga sa aming atak-takawan din. Gatangin mi nga talagan. Kasta nga rin tinaramid di kita kumpadre, di kita dati aman na nakaw mano. Sa latamat nga may kataati bunyag da nga, dagiti man na nakaw. Sana mat ibaga kanyak ni Berto, ti man na nakaw. Tatinak-takaw kumalit dagiti kwarta idi nga ituldulin na nga nagkapo iti tinakaw. Manong nemi, tao tayo lahing nga kunada ang makaaramid ti panakasulisog nga garamid iti saan nga rumbeng. Nga mada, teko nata nga panakaproseso, iti panaka-ikaro tanyaman nga nagbasulan dito daga. Sa balin tumati pa nag-ikaro, kas pagarikan tayo ikaro tanyaman nagbasulan tayo, no saan na tayo mapakawan ni Apo Diyos, nugas pagarikan ti impyerno, ditungpal tayo. Ngayon kung nada manong nemi adan ti langit, adamaten ti impyerno dito daga. Kaya't nangasawan nga naggapoy ti impyerno ti asawa, na ikaro ng ti basol na, kadadan nga magsusurot, iti nalintag gada na tibiyag, nga saan nga gararamid, iti may kaniwas. Agasmat kada kami, kadagidanak ko, manugang kada po kami, manong naming kas kanyak. No mampay bagada, nagkapot itak-takaw, dagitiya, nang pa saliwan-wan tibiyag mi. Ngam ko nada manong nami. Urayan niya man tinagkapkapuan, tiyan niya man na kwarta. Tinasken, nuna siya at tipakosaran na. Kang kanayon ko nga daw-dawat nga sabi ko mama no nemi tawanan di tumtungteng pa nga nakana panubok ti biag mi dakam nga kasawa kas tamat ten di anak manugang kan di apo ko mi. Dito nga ron ti pagkasalita.
Agyaman naklaunay, ti anus mo nga nangibasa manong nemi, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliw akin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padag kadimngeg, ken nagbuya, more power to your program anong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Lydia. Thank you ken ka Lydia, ating ka pa nagsurat, thank you mat kadagiti nag-comment, ket thank you kada kay amin nga sanga para kay Epsat.